twongeye kuba ikaze kuri Pacific Sport official aho tubageza amakuru y'imikino yagiye atandukanye. Uyu munsi amakuru yacu agiye kwibanda muri Rayon Sport aho hari kuvuga amakuru menshi kandi meza. Bakunze b'ikipe ya Rayon Sport ntimujye kure, ntiwajye gukora subscribe wogeze kuri channel bwa mbere kugira ngo ujye ubona notification igihe tukize ikiganiro cyacu kuri uyu muyoboro, kandi buri munsi dushyiraho ikiganiro kigena update z'amakuru y'imikino ari kugenda agerwaho muri uwo mwanya. Ibibazo bya mikoro make no kudahembwa abakozi bishobora gushyirwa akadomo mu ikipe ya Rayon Sport nyuma yuko ikipe yabonye umufatanyabikorwa uzajya uha ibihumbi 700 by'idolari, no kuvuga arenga miliyari imwe y'amafaranga y'u Rwanda ku mwaka mu gihe cy'imyaka 5. Amasezerano hagati ya Rayon Sport n'ikigo cyo muri Tanzania cya Jairus Investment Limited yashyizweho umukono kuri gicamunsi cyo kwa kabiri tariki ya 5 Gashyantare 2026. Abagize komite y'inzibacyuho y'ikipe akuriwe na Murenzi Abdallah bose bitabiriye uyu muhango w'isinywa ry'ubufatanye bw'amateka muri gikundiro. Murenzi Abdallah yavuze ko amasezerano bagiranye n'iki kigo atandukanye n'andi bari basanzwe basinya. Yagize ati amasezerano twajyanye y'ubucuruzi atandukanye nayo twari tumenyereye y'ubutera-nkunga. Bafite ubucuruzi bw'ibikoresho bifite aho bihuriye n'umupira w'amaguru. Twasanze dushobora gufatanya, bazadufasha mu kuduha imyambaro ariko banageze imyambaro ku bakunzi bacu bagure ibyo bikoresho. Yakomeje agira ati bafite ubunararibonye ku kwegera abanyamuryango bagatanga imisanzu binyuze mu ikoranabuhanga, natwe twari twarabitangiye baraje ngo dufatanye. Murenzi yavuze kandi ko Jairus izajya iha ikipe ibihumbi 700 by'idolari ku mwaka, aho bitezwe agera kuri miliyari 5 arenga mu myaka 5, ndetse bizeye ko bizakemura ibibazo bya mikoro mu ikipe ya Rayon Sport. Yakomeje agira ati Rayon Sport yahoranaga ibibazo bya mikoro, wenda kubera abafatanyabikorwa badahagije dufite kuri Skol niyongeraho uyu mufatanyabikorwa mu bucuruzi. Icyizere kirahari, hari ingengo y'imari izatangwa mu buryo bw'amafaranga igera ku bihumbi 700 by'idolari ku mwaka. Ku Rayon Sport yakoreshaga hafi miliyari 1.5 ku mwaka w'imikino. Murumva ko tubashije kugera hejuru ya 70% y'ingengo y'imari twakoreshaga. Haziyongeraho amafaranga twakoreshaga twakuraga mu kibuga n'abafatanyabikorwa, haziyongeraho amafaranga tuzacuruza kuko hari janisha tuzabona. Umuyobozi wa Rayon Sport yongeyeho ko amasezerano azatangira kubahirizwa muri Nyakanga, no kuvuga mu mwaka w'imikino 2026 na 2027. Yagize ati ndahamya ko bya bibazo by'ubukene bw'akarande twari dufite bigiye kurangira, kuko ingengo y'imari tuzajya tuyibona mu byiciro, ariko umwaka wose Rayon Sport kongera kugira ibirane mu mishahara no kugura abakinyi tugiye kubisezera. Umuterankunga mukuru Rayon Sport yari isanganywe n'uruganda rwa Skol ruriha miliyoni 24 ku kwezi. Imyambaro n'ikibuga cyo kwitorezaho nayo ikarwambara mu gatuza. Umuyobozi wa Jairus Investment Limited Joseph Rwagasira yavuze ko amasezerano bagiranye na gikundiro atagamije cyane inyungu, ahubwo ari ugushyigikira siporo y'u Rwanda. Rayon Sport yabaye ikipe ya gatatu yo mu Rwanda igiye gukorana na Jairus nyuma ya Gasogi United yahawe ibihumbi 700 by'idolari ku mwaka, na Kiyovu Sport yahawe ibihumbi 500 by'idolari ku mwaka. Bivuga ko nyuma y'aya makipe atatu hashobora gukurikiraho APR FC yo ikajya ihabwa miliyoni 1 ku mwaka. Muri Mata 2025 Jairus Investment Limited yagiranye amasezerano na Simba yo muri Tanzania, aho ku myaka 5 bazakorana kuva 2025 kugeza 2030. Basinye amasezerano afite agaciro ka miliyoni
14 arenga z'amadolari. Nubwo bimeze gutyo biragoye kubona kuri internet ibijyanye n'umutungo rusange w'iki kigo gishobora kuba gifite ku rubuga rwacyo. Kigaragaza ko kigeza ku bantu ibinyobwa, ibikoresho by'ubwubatsi n'ibya siporo, bikora amasabune yo gukaraba no gufura, ndetse kikanatanga serivisi zo gutwara imizigo. Andi makuru nuko Rayon Sport yari maze imikino 5 nta ntsinzi ibona. Yatsinze AS Kigali igitego kimwe mu mukino w'umunsi wa 18 wa shampiyona y'u Rwanda wabereye kuri Pele Stadium kuri wa kane tariki ya 5 Gashyantare 2026. Ku munota wa gatatu umukino Cindy Paul yahawe umupira ari ku rubuga rw'amahina, arahindukira awutera mu izamu, ariko umunyezamu wa AS Kigali ndi kuri yo Pensée yarahagaze neza awushyira muri corner. Rayon Sport yatangiye irusha cyane AS Kigali, yongeye kubona ubundi buryo imbere y'izamu ku ishoti ryatewe na Ndikumana Asman, ariko ndi kuri yo Pensée yongera gutabara ikipe yashyira umupira muri corner yatewe na Mugisha Didier, ntiyagira icyo itanga. AS Kigali yabonaga ko iri kubona imipira cyane, yatangiye kubyaza umusaruro imipira yihuta no gutera amashoti akomeye ku izamu rya Rayon Sport, ibigizwe uruhare na Adam Bagayago na Sunday Mesti Akanga. Ku munota 36 Rayon Sport yabonye kufa hafi izamu ku ikosa ryakorewe Ndikumana Asman, iterwa na Bayisenge Emery kubita igiti kizamu. Mugisha Didier wari hafi asongamo ashyiramo igitego cya mbere. Ku munota ya nyuma y'igice cya mbere AS Kigali yashatse kwishyura ariko biranga, amakipe yombi ajya ku karuhuko, Gikundiro iyoboye ku gitego kimwe ku busa. Igitego igice cya kabiri cyatangiranye impindukaho umutoza wa AS Kigali Barushimana Shaban yakuye mu kibuga Nshimiyimana Tarcisse ashyiramo Tuyisenge Arsene. Ku munota 48 Tuyisenge yazamukanye umupira neza uhereza Sande wari wageze ku rubuga rw'amahina, ariko Kwizera Olivier asohoka neza atabara Rayon Sport. Bruno Ferry utoza Rayon Sport yakuye Cindy Paul Jesus mu kibuga ku munota 60 ashyiramo Aziz Basane wari umaze amezi 2 adakina kubera imvune yaragize y'ukuboko. Umunyezamu wa Rayon Sport Kwizera Olivier ashimishije abafana cyane kuri stade kubera uburyo yanyuzagamo akerekana ko yifitiye icyizere, kuko yacengaga abakinyi ba AS Kigali atite ku bibazo byamuteza kwinjizwa igitego. AS Kigali yakomeje gushaka kwishyura, ariko ubwugazi bwa Rayon Sport bwarimo Ramazani Tsimanga, Faustin Kau na Bayisenge Emery bukomeza kuba ibamba. Nyuma y'imikino 5 nta ntsinzi, Rayon Sport yabonye amanota 3 ihita izamuka ku rutonde rwa shampiyona y'u Rwanda, ubu ifite amanota 29 ikaba ku mwanya wa 6. Ni mu gihe AS Kigali iri ku mwanya wa 14 n'amanota 16. Uyu ubaye umukino wa 10 itsinzwe kuva uyu mwaka watangira, ni ya 3 mu zimaze gutsindwa imikino myinshi nyuma ya AS Muhanga n'Amagaju FC yatsinzwe 11. Munyemere tubashimire mwebwe mwari mudukurikiye, kandi amakuru yacu nakagaruka naho ubutaha, ariko ntugende udakora subscribe na share kugira ngo ibiganiro bijye bibasha kugera ku bantu benshi kandi tuzamure channel yacu.